Reka tubahe ikaze inshuti bavandimwe mukurikiye channel yacu Umubanji TV. Uyu ni wa mwanya rero umenyereye tubageza update y'amakuru avugwa mu bice bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka rero mbere yuko tubagezaho ingengo z'ingenzi zi update y'umunsi tukwibutse wowe utarakanda subscribe ko wanyarukira kuri channel yacu Umubanji TV ugakanda subscribe ugasharinga link yacu isangiza abandi nabo batarakora subscribe bakabasha gukora subscribe mwasharinga mugakora link mwaduha na comment kugira ngo ibiganiro byacu bizabageraho mu buryo bworoshe cyane. Reka rero tubibutse ko turi kuwa gatandatu ku itariki 18 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Uyu ni wa mwanya rero umenyereye tubageza update y'amakuru. Reka rero muri update y'umunsi tubagezeho ingingo z'ingenzi turi burambure muri aya makuru yacu. Imyiteguro y'urugamba muri Masisi turaza kugaruka ku rugamba uko byifashe. Naho ushinzwe operation muri territoire ya Rubero General de Brigade Bruno Mandevu hari ibyo yatangaje turaza kubagezaho muri iyi update. Turaza kubagezaho ikiganiro yatanze ubwo yakiraga urubyiruko rwari rumuzana imfashanyo. Nanone turagaruka kuri ku byemezo bya guverinoma ya Kongo turebe ku nzego z'ubucamanza uburyo yagiye izihindura. Hari abagiriwe icyizere bazamugwa mu ntera, hari n'abandi basezereye ku mirimo yabo. Naho ubugizi bwa nabi mu bice bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nko mu mujyi wa Goma haraye hishwe abantu. Naho muri Sud Kivu turababwira amakuru menshi ahavugwa. Ku murongo w'urugamba turakomeza tubabwira uduce M23 irimo iniri kugenzura uko byifashe. Nanone turagaruka ku ruzinduko rwakoze na Perezida wa Angola Joao Lorenzo ku ruzinduko yakoreye i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Tuze kubagezaho namwe magambo yatangajwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Muri Sud Kivu muri territoire ya Fizi imurenge hariya muri centre ya Madegu igisirikare cya FARDC gikomeje gukora amabi aho gikomeje kwica abantu, aho guhera ku munsi w'ejo ugageza uyu munsi hamaze gupfa abantu batatu. Nanone update y'uyu munsi turaza kuyisoreza makuru avugwa mu y'imikino. Reka tugaruke muri Masisi tubabwire uko byimeze, uko byiriwe bifashe ndetse nuko byari bimeze ku munsi w'ejo. Tugaruke rero ku myiteguro y'urugamba. Igisirikare cy'u Burundi gikomeje kohereza ingabo nyinshi muri Asiraso ga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu ntara Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma yaho ingabo z'u Burundi zirashwe cyane zikomeje gukubitirwa ku rugamba, nuko Burundi budahwema buvuga kuko budacogora mu gufushigikira umugambi wa leta ya Kongo wo kurwanya abatutsi bakomoka muri Asiraso ga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yaho igisirikare cy'u Burundi gifushije ingabo nyinshi, nanone tubacitse intege nkuko twabivuze ku munsi iyi minsi ishize yiringa, nuko igisirikare cy'u Burundi kimaze kohereza batayo zigera muri 2. Aho bahohereza cyane ni muri Nord Kivu ku murongo w'urugamba. Nyuma yaho bakubitiwe rero bohereje batayo 2 z'abarundi. Nanone ngo iyi mpamvu ibatera nuko ngo bataracika intege bakiri kwizima ngo je kuba bumva bakwigarira agace ka Rubaya hariya muri Masisi. Rubaya na agace gakungahaye ku mabuye y'agaciro. Izi ngabo z'u Burundi rero kari agace ka Rubaya zakambuwe n'intare za Sarambwe, bari gukora ibishoboka byose ngo barebe uburyo bazongera kwisubiza Rubaya. Niko rero gufusha abasirikare benshi bakaba baranacitse intege baranahunze, ariko ntibacogoze bagakomeza kohereza izindi ngabo kuva mu gihugu cy'u Burundi kureba ngo uburyo bazisubiza Rubaya.
reka tujye muri teritwari ya Rubero. General de brigade ushinzwe operasiyo hariya muri Rubero, Bruno Mandevu, ukuriye operasiyo hariya muri biriya bice, yatangaje ko nta M23 ibaho. Ati nta M23 ibaho, habaho igisirikare cy'u Rwanda. Ati tugiye gukora ibishoboka byose ngo tuzarase izi ngabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo nk'uko bitangaza, ngo tubarase tubarangize, nta n'umwe uzasubira ngo ku butaka bw'u Rwanda. Ibi rero yabitangaje nyuma yaho yakiriraga ingabo cyangwa se insoresore zari zimuzana imfashanyo hariya muri Rubero. Reka rero tujye kuri guverinoma ya Kongo, aho yahinduranyije bamwe mu bacamanza bakuru ku rwego rw'igihugu, dore uko yabashize mu myanya itandukanye. Uwo bita Brigitte Nsesele yagizwe umuyobozi mukuru w'inama y'ubutegetsi, naho Moke Mayele yagizwe umukuru w'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga. Martin Odio hamwe n'uwo bakunze kwita Ilutakombe nuko bahawe ikiruhuko cy'izabukuru, baruhukijwe bajanwa mu kiruhuko cy'izabukuru. Naho ku makuru avuga ku murongo w'urugamba ku munsi w'ejo, nuko ingabo z'u Burundi zarashwe bikomeye, aho zarasiwe ni mu gace ka Gasake, hapfuye ingabo z'u Burundi zigera kuri 26. Umwanya uwo ari wo wose nuko agace ka Numbi kakigarurirwa n'intare za Sarambwe. M23 imaze gusatira agace ka Numbi, aha ni muri Sud Kivu muri teritwari ya Karehe, nuko bamaze kugera hariya hafi na Numbi. Rero Numbi niyo bari kugwaniramo, M23 irimo rwose. Ni ukuvuga ko umwanya wari wose twavuga ko Numbi yabaye tombe. Naho akandi gace M23 nyine imaze kwigarurira ni agace ka Bitonga, nako gaherereye hariya uja mu majyepfo ya Kivu. Uvuga ko M23 ikomeje gusatira aho imaze kwinjira ku butaka bwa Sud Kivu. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo hamwe na Repubulika y'u Rwanda ngo nuko basubukura ibiganiro byo i Rwanda muri Angola, ngo hakareba uburyo hashakishwa umuti w'ikibazo cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi yabitangaje nyuma yaho Perezida wa Angola Joao Lorenzo akoreye uruzinduko rw'akazi i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Ibi rero yabitangaje aho nyuma y'umubonano na Perezida wa Angola Joao Lorenzo bakoranye ikiganiro n'abanyamakuru, nibwo Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko ngo yifuza ko igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basubira bakaja mu biganiro i Rwanda mu gihugu cya Angola. Tukiri kubijanye n'ibi ngibi, nuko ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ngo ko iri gutegura umugambi wo kugaba ibitero ku Rwanda, ngo baratangaza intambara yeruye ku gihugu cy'u Rwanda. Iyindi migambi rero ifitwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo nuko bapanga uburyo bwo kohereza indege za drone zo kurasa abaturage b'abanyamurenge. Nanone reka tujye ku itangazo rya Leta Zunze za Amerika, nuko Leta Zunze za Amerika yatangaje ko yifuza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagirana ibiganiro na M23. Naho muri Sud Kivu, twagiye muri Sud Kivu, imyiteguro y'urugamba cyangwa se imyiteguro y'ingabo za FARDC za Leta ya Kongo n'ingabo z'u Burundi bari mu myiteguro kugaba ibitero ku banyamurenge hariya batuye cyane cyane hariya muri teritwari ya Fizi mu Minembwe. Rero nuko muri ijoro ryakeye mu Minembwe hageze ingabo nyinshi za FARDC zindutse ziva kwa Murima. Ubu tuvugana nuko zimaze kugera mu bice byinshi bya Minembwe hariya muri santere ya Madegu, aho bita kuri Jafi ndetse n'Irundu na za Gakenke, nuko bivuga ko hamaze kugera ingabo nyinshi za FARDC.
aho rero ni mu myiteguro yo kuba bagaba ibitero ku baturage birwanaho. Naho tukiri ku nkuru zo mu Minembwe nuko hakomeje kuvurangwa umutekano muke, aho igisirikare cya FARDC gikomeje kurasa abaturage, aho guhera ku munsi w'ejo kugeza ubu nuko hamaze gupfa abantu 3. Ku munsi w'ejo rero barashe abantu 2 mu bwoko bw'abashi, umugabo ndetse n'umukobwa w'inkumi, barabarashe baraswa n'ingabo za FARDC ziri hariya muri santé ya Madegu barapfa. Ikindi kandi muri iki gitondo nuko uyu munsi barashe umuhungu w'Abanyamurenge wo mu Gatenga, hauze yari mu Gatenga mu Mibunda, n'umuhungu wa Rugenza, n'umuhungu wo mu Murara w'Abagunga mu nzu y'Abasama, n'umuhungu bita Nshimimana. Muri iki gitondo yarashwe n'ingabo za FARDC arapfa. Uyu muryango rero tukaba tuwuhaye pole, akaba atariyo nshuro ya mbere bagize ibi byago, dore ko umwaka wo hirya mukuru we bita Ntabiberwa yatwikiwe muri province ya Manyema, aho bita Kalima, aratwikwa baramwotsa baramurya. Uyu muryango rwose tuwuhaye pole cyane, tutanze mpore ngo bakomeze bihangane. Reka update y'uyu munsi tuyisoreze mu makuru y'imikino, aho imikino uko iri buze kugenda mu kanya mu gihugu cy'Ubwongereza. Turabizi ko ari shampiyona mukunda muri benshi. Amakuru rero y'imikino tuyahera ku mukino uri kuba aka kanya, aho igice cya kabiri cy'umukino gitangiye hagati y'ikipe ya Newcastle n'ikipe ya Bournemouth, aho umukino uko byifashe nuko ikipe ya Bournemouth ifite ibitego 2, Newcastle ifite igitego 1. Igice cya kabiri nibwo gitangiye ubu tuvugana. Ikipe ya Brentford iraza kwakira ikipe ya Liverpool, ikipe ya Leicester City izaba iri gucakirana n'ikipe ya Fulham, ikipe ya West Ham irabe kimwe n'ikipe ya Crystal Palace. Naho umukino utegerejwe n'abantu benshi n'umukino uri buze guhuza ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Aston Villa. Reka rero update z'uyu munsi tuzisoreza ngaha, tubibutsa gukanda subscribe kuri mwebwe mwese mutarakanda subscribe, mwakanda share, musangiza abandi link yacu ya Mubanji TV, mwalakinga mugakora comment muduha inama zanyu. Mugire ibihe byiza. Update yacu naho akagaruka.